Čas pred prvo tekmo Lige prvakov je čas, da predstavimo še zadnjega novinca v naših vrstah. Za pogovor za našo spletno stran je prvič uporabil tudi angleščino v uradnih intervjujih. I like to do in Hebrew, but I try English. No problem. This is my first interview in English. In ker se pojavljajo tudi različna poimenovanja, je pojasnil, zakaj ponekod Lior Einbrom, ponekod pa, oziroma kot sam pravi, Or Einbrom. It's a long story, but my name is Or, in the passport it's Lior, and Or in Hebrew it's liked. This is my name, and it's in the passport. Izraelec Or Einbrom se je moštvu pridružil po tekmi izraelske mlade reprezentance proti Norveški in ob predstavitvi tudi že izbral svojo priljubljeno številko dresa. My decision is 99, I play with this in Gent in Ashdod. 21-letni krilni napadalec je svojo mladost preživel v domačem kraju, potem pa se s 14 leti preselil k Mariboru znanem Ašdodu, kamor je pred leti iz Maribora kot prvi večji transfer prestopil Dimitar Makrijev. Tudi zaradi tega in zaradi Izraelcev v naši ekipi za Einbroma Maribor ni bil neznanka. It's not new for me because Marwan in Santi and before 2 weeks I see the game against Beersheva from Israel. I see good team, good tactic. Very experienced and strong team, I see. Good player. Top fans. I'm very happy to be here. I'm excited. I try to do the best for the team. Letos je prestopil iz Ašdoda v Gent, kjer pa ni dočakal priložnosti. Možnost, da bi redno igral in ob tem še v Ligi prvakov, je bila mamljiva dovolj. Yes, I think it's good for me. A new challenge. And I want to play too, and I try to play here, training hard. You know, when I be young, I all the time dream to play in Champions League. And now it come true. You know, I don't have what to say. I'm excited for this, and I do all the best. Zagotovo bo potreboval še nekaj časa, da se privadi, toda prepričan je, da lahko ekipi slovenskega prvaka s svojimi sposobnostmi pomaga. I don't like to speak about me, but I try to do all the best for the team, for the fans. Or Einbrom, dobrodošel v Vijoličnem, da bi bil naslednji Izraelec, ki je v Mariboru pustil konkretno sled.